Pediang sengu bahaya pi baro ki perlok baju pej bar sengap ya ki kubor ha kan dia ke channel. Dang yai thau record Ronaldo wadla ha kakarta kebala rang ba. Kumba ucuong ba ki record ki cubot nadin jong ndre cubot ya ki record. Te Ronaldo menta ulah thau sakawai pat ka record. Ha ka karya kacing lekai football ka jong Ronaldo kacing lekai Bakado jong bat ke klub Al Nassr ha ka Saudi Pro League Persya ya ka Al Fateh ulala ban lekai bahasisha bat ulaya ban thep sikol baleng ba kan ne ka sikol Ronaldo ula kelalong tang mauhi upeliar ubaningkong ban kenco sya ka praspa teligi kol na ban taki klub kabaula thau ya kan record nomor 4 don uwairo upeliar ubala ban le kum bale mau na ka bathep adu praspa teligi kol ha ka karya kacing lekai football chongu na banta ki club bawat Messi ro la ban le kumne kumba le Ronaldo namar Messi na banta ki club udang la ban thep tang nyospa san pulai teli ki kol kata da ka batam Ronaldo hado sau punyo teli ki kol te Ronaldo ulala ban thep adu praspa teli ki kol na banta ki club kata san kol na ka Sporting CP Bat chispa sau pesan gol naka Manchester United. Bat sauspa san pro gol naka klub Real Madrid. Bat chispa away gol naka klub Juventus. Bat kendai pandai gol naka klub Al Nassr. Kaba ulekai menta. Bat kaba unsamino shenhi. Te Ronaldo ula long tang mauhi upeliar. Uba la bantep adu praspa telegi gol na banta ka klub. Te Ronaldo ulang sisa upeliar ubat kraw nagi bakraw tam bawat lah ka arta kebalarang ba kata dasau pusnem henry udang la banjai thau ya record nakapor sakapor kumba ucuong ba cubot ya record henry ki record ki cubot nadin chong te perlok tangkum ta kublai sibon ngin second dopat hakawai ke video tengah kerpat rit ya pi berpenjarap ban share like bersubscribe kenang bangan nangla ban penmi susu ya ki wai pat ki video nakapor sakapor kublai sibon